Krastavac spada u omiljenu vrstu povrća i ono je stanovnik gotovo svake bašte. Ponekada nam se zna desiti da i redovno navodnjavamo i prihranjujemo, međutim krastavci ne napreduju. Ne mora značiti da je to uzrok, ali često je uzrok vrlo banalan. Naime, krastavci, kao i sve ostalo povrće, ne podnose blizinu određenih povrtlarskih kultura. Tako ga nikada ne sijemo, odnosno ne sadimo ako ga uzgajamo iz rasada u blizini dinja. Ukoliko dinje i krastavci se nalaze vrlo blizu, imat ćemo plodove i jednog i drugog koji nemaju ukus niti krastavaca, niti dinje imaju ukus dinja. Znači, te dvije vrste povrća, iako dinja spada u voće, mi je ubrajamo u povrće, treba saditi što dalje jedne od drugih. Također, krastavac je jedna od rijetkih povrtlarskih kultura koja u svojoj blizini ne podnosi žalfiju i nanu, jer im, tvrdi se, usporavaju rast. A također nikada ne sadimo u blizini ni krompir, jer krompir uzima jednostavno snagu od krastavaca i imat ćemo vrlo sitne i zakržljale krastavčiće. Krastavce treba nastojati saditi, odnosno sijati u blizini pasulja, cvekle, pa čak i kukuruza, odnosno krastavac možemo posaditi uz kukuruz i kukuruz služi kao oslonac, te kopra, zelene salate, nevena, graška i rotkvica. Dakle, izbor je vrlo širok i u najmanjoj bašti može se udovoljiti, da tako kažem, prohtjevima krastavaca.